وەکە نەریتێکی ساڵانە هەند پەیمانگەه و کولیژە ویستاڤالên جودا جودا saz dikin û têda kar û şiyanên qutabî û xînkaran berçav dike. Ku ji bilî mifawergirtina qutabî û xînkaran ji behreyên hevdû civak jî ji dîtina wan mifadar dibe. Ev vîstavala peymangeha teknîkî duhok pê radbîtin. Şiyanê xwe û berhemê qutabiya berçav ketin bo xelkê me duhokê. Peymangema ya pêk hatî heşt pişka, çar pişkê teknolojî ne û çar pişkî pizîşkî ne. Di nava vîstavala peymangeha teknîkî ya duhok ji bilî nîşandana karên zanistî, kel û pel û xarnên kurdewarî û keltûrî têda hatin nîşandan. سیمو فای ام ودگرین ام گلک تدیت نید بینینش لای زانستی و یعنی گلک کارت هاتی نکردن راستی گلک پرفکت بون گلک جامبون او تشت کف نواری او برد تشت هری دینه نشانی بدرد کن من افجل کت ازدیان او برنا او شمیجنا و او دی جمانی او هدیه وشکنینه گلک باشوی مفایا و مینا گلک تشتاجی که میت آماده کریم اش بلی ویتشتی خراکه مدویا کلتوری خوشی نشاب دیم و گلک خارن میتین آینو تشتی فلکلوری ویت کرداوری Di vîstavala peymangeha teknîkî ya duhok, qutabî û xînkaran şiyanên xwe yên cudayên zanistî nîşanî amadebûwan dan. Lê pirxsarek kurdewarî û keltûrî cuda ji rojên din. Dilşad Hîmû, NRT Duhok.